ikibazo abanyamulenge n'abatutsi muri Kivu bari guhura nacyo, abayahudi bahuye nacyo gikomeye cyane, nk'ukuntu Banogeri yatanze igitekerezo bati ikintu cya mbere ni ukwishyira hamwe, nabo niko babigenje, bashyiraho za muvuma bita za sioniste. Izo muvuma zabahaye ububasha bwo kwishakamo ibisubizo, biremwamo amatimu yari akuriye gushaka ibintu bya strategy, bishyiramo abasirikari bikuriye intelligence, kuko bari bafite umwanzi ukomeye n'ubu bagifite. Bafite Irani bafunguriye amaso, hari Syria ifunguye amaso, hari Palestine yamaze kugira amagroupe arme bafite abamayimayi 1000, hari Jordani. Ariko abayahudi burabutaka bwabo ni umucanga gusa, bafite n'amazi y'ibiroha bita Yorodani. Iyo uzamuye umutwe kugira ngo ujye gukora ku butaka bwabo bufite identite yabo, baragusenya uko babishoboye kose. Ntibareba ibintu bya droit de l'homme ngo communauté internationale zavuga iki. Nibyo bintu yewe nshyigikira ko hagomba gushyigikira urugamba rwo kwibohora. Kwandika abapaneliste babivuze babirigi bakabimenya ni ibyangombwa, kubera izihe mpamvu igihe cyose hazaba urugamba rwo kwibohora bazajya baceceka, kugira ngo iyo declaration bavuze bemeye ko bazi ko aribo bazanye amantuza bizadufasha kubacecekesha muri Conseil de sécurité. Bazajya baceceka igihe bageze kuri icyo kibazo, kuko aribo ba responsable bacyo. Niba nabijyamo kugira ngo bacecekesha abantu bashaka kwibohora, mu mitima yabo bazaba bafite iyo culpabilité, degré de force bizabakoraho. Alors abayahudi n'ubu ngubu nabo baracyafite icyo kibazo cya antisemitisme, ariko hari amategeko mpuzamahanga yasinywe. Iyo bivuzeho haba mu Bufaransa, mu Bubiligi, muri Amerika, ukoze ibintu bya antisemitisme, ukoze ibintu bya nazisme, baragufunga. Alors iyo leta twebwe ubu ngubu iracyari kure kugira ngo tuyibone, surtout avec Tshisekedi na leta ye yamaze gufinansa. Nk'ubu yafinanshije uriya depite witwa Eliezer Ntambwe, bamuhaye miliyoni 5 z'amadolari muri la campagne yakoze ya derwandalisation. Ira campagne niyitumye ubu ngubu dufite abana basaga 6,000 b'abatutsi n'abahutu n'abanyamulenge bari muri Makala, bafungiye muri Demiape, bafungiye kuri CNS, bafungiye muri Kasape Lubumbashi, bafungiwe muri prison yangenga muri Equateur, bafungiye mu Nzenze no muri Kasayo hari Bukavu. Iyo campagne ishaka ko bizagera année prochaine muri 2025 nta musirikare w'umunyamulenge ukiri muri FARDC, nta musirikare w'umututsi ukiri muri FARDC, nta ukiri muri administration, kuko bamaze kubishobora muri Sena no muri Parlement. Muri gouvernement ho haracyari une représentativité ariko na iri entre guillemets, utavuga ngo nuko nyine babonye ko baragira ngo iki, ariko nta mbaraga babihaye. Urumva iyo campagne irakomeye cyane. Ati se plabe ni yihe? Plabe ngewe nta yindi no gushyigikira urugamba rwo kwibohora, kuko ntabayahudi bashyigikiye n'ubu ngubu bakaba bashyigikiye urugamba rwabo rwo kwibohora sans état d'âme. Umuntu ushobora kurwanya urugamba rwo kwibohora nawe numwe muri yaduye. Ati se mubihereza pourcentage ki? Nyewe pourcentage yo kwirwana muri Sud Kivu na kwirwana muri Nord Kivu ni pourcentage ishimishije cyane. Ishimishije ubu ncewe nshobora guhereza na poursa hafi 80%. Poursa 20 isigaye, kuko yaba ku rugamba ndabura ngo nibwo bwa mbere yaba revolution yaba yo kwirwanaho muri AFDL, RCD, za CNDP, za ntuza za mbere. Ubu ngubu ikibazo kameme muri Conseil de sécurité no mu diplomate bose kimaze kubageraho par rapport ukuntu cyumvikanye mu myaka yarangiye. Ça c'est de point 1. Point ya kabiri, rapport de force yo kurwanya intera hamwe, par exemple zazanye esprit génocidaire, ndavuga hari nko muri Nord Kivu, nibwo bwa mbere habonetse mouvement ishobora isenye inkambi zose intera hamwe zari zarubatse. Hari inkambi yitwa Paris yari hara muri park ya Virunga, hari inkambi militaire yabaga ahitwa Ibambo, hari yabaga Gishishe, hari yabaga Nyanzare, hari inkambi yari hari Kanyabayonga, hari inkambi yari muri za Masesara za Bibwe za Bweru. Nibwo bwa mbere AFDL ntigeze zisenya, RCD ntigeze zisenya, SNDP ntigeze zisenya, M23 ya mbere ntigeze zisenya. Kubizo nkambi zabo bantu bakoze amaraso, bamenya amaraso mu Rwanda, bakakomeza kuza kuyimeda muri Congo, nibo bwa mbere zisenyutse. Ça c'est un espoir très important. Espoir ya gatatu
nuko noneho abaturage bose bamaze guhaguruka nabo bamaze kubyumvamo. Ikisigaye ni kimwe, ni ukubana hamwe, abantu bagashyira hamwe. Navuze muri intervention ko muri Sud Kivu siri 300 groupes armés zihari, 146 iliste ndayifite, 146 zose zabaye finance kugira ngo zitsembe umunyamurenge. Urumva menace muri Sud Kivu irakomeye cyane. Byaba ngombwa gushyigikira revolution, kuyishyigikira, kuyiha imbaraga zikomeye cyane ziri proportionnel y'izo ngizo. Uwo muntu ushaka gukuraho umunyamurenge, umaze kumukuraho muri administration, umaze kugiye kumukuraho mu gisirikare, ugiye kumukuraho muri politiki ariyo yose, gushyigikira iriya revolution c'est très important, kandi ndayiha chance ya 80% kuba ishobora gukemura ikibazo une fois pour toutes, nkuko abayahudi bagikemuye. Ukaba ari un état il est très fort, l'état hébreu c'est parmi des états très forts. Natwe ko dushobora kugira un état très fort ishobora kuzanetraliza iryo vangura n'ira discrimination iba mwakira gihugu. Urakoze cyane Top Kivu. Ngira ngo tugiye guhereza abanoge, ariko mbibutse yuko Dr Alex nawe yari kuza kuba ari mu bapanelist, ntabwo yari afite umwanya, yaje mu kanya, araza kuvuga nyuma. Abari buze kubaza ibibazo mubaze mwihuta, turaza kumuhereza umwanya nawe agira icyo atubwira. Banoge wasubiza, hanyuma nurangiza turata duhereza abantu babaza ibibazo bake bake bavuga, kugira ngo tuze guhereza Dr Alex nawe aze kuvuga. Murakoze. hari uwabajije ngira ngo ni Bruce ngo ese plan A plan B ni izihe? En fait iriya ntambara ni intambara badushoyemo, haba ari muri Nord, hari no muri Sud. nta banyamurenge, nta batutsi bicaye ngo bapange intambara muri plan yabo bashiraho plan A na plan B na plan C. Oya, bagireho scenario ideal na scenario catastrophique. Uko twotsindwa twogira gute, uko twotsinda twogira, ibyo nta byabayeho iwacu. Sur 146 groupes armés soutenus organisés entretenus na leta, bose bahagurukiye rimwe kwica umunyamurenge kuva mu Rurambo ukageza Imirimba. Icyo abanyamurenge bakoze ni ukwirwanaho, birwanyeho uko bashoboye. Inka zabo zirashira, village yabo yose arashira, imihana yabo yose irashira, amazu yabo barasambura. Ils se sont retrouvés mu tu village notamment Kagahororo, kariya muri Bijombo hariya haruguru, za Kumugeti, mu Mikenke hariya mu Nkambi, no mu Minembwe hariya hagati. Ariko nibura nka 90% ya superficie aho bari batuye hose barahasambuye. Ni ukuvuga ko ibyo abanyamurenge bakoze muri Sud Kivu kwari ukwirwanaho gusa, kwari ukubarangiza bakabamara. Noneho haba resistance nyine, haba kwirwanaho, birwanaho bararesiste kugeza ubu nyine. Ni ukuvuga nta plan yabayeho ngo barwane n'ababembe, barwane n'abapfurero, barwane n'abavira, babirukane cyangwa se bazoba impose pouvoir yabo. Abanyamurenge barwanye kugira ngo birwaneho, banze gupfa ngo bashire, aho gupfa none wopfa ejo. Birwana finalement aho bigeze ni nkaho bataba bakiturangije, resistance yarakomeye. Ni ukuvuga rero strategie ni imwe gusa, ni ukubasutena. Habe no muri Nord Kivu, no muri Nord Kivu nta mututsi wahagurutse ngo aje ngo atangire intambara. Ibyabaye ibyo ari byo byose byabaye, twama twifuza kubana n'abandi, yuko igihugu turagisangiye, ubutaka n'ubwacu twese. Ntabariyumvira ngo bategereza ku experience abandi muri buriya butaka bwa basogokuruza, twarazwe na basogokuruza. Oya, nuko ibikorwa byose nimba n'imbaraga zozamuka, nimba abantu bonabona na appui, ibe appui politique, ibe appui, ibe logistique, imena abasirikare benshi, abarwanyi benshi, ibe logistique matérielle, ibikoresho byinshi, ni muri sense yo kwirwanaho. Kandi mwirwanyeho neza, vous imposez amahoro kuba barasa mukanegosiye, tukazabana muri kiriya gihugu. Il n'y avait pas un plan B, parce que intambara ntabwo twari twarayipanze ngo abantu ngo bapange intambara barwane n'abafurero, barwane n'ababembe. Oya, ni resistance izo contraindre abaturanyi bacu ko tubana neza. Kandi nibaguma bakigera nabe kugeza abantu bazabonera imbaraga zikomeye, iryo nisengesha abantu bose basenga ko amahoro yazaba ari uko n'ubundi kiriya gihugu, kariya karere, bamwe muri twebwe ari ba responsable bako,
kumva nta plabe warubajije yuko ntabicaye ngo bategure intambara yose yabaye nimba na resistance yarabaye n'ukwanga ko abantu bapfa ngo bashire. Naho hari umuntu wabajije ko icyo twakora ngo abantu bashigikire ibintu bavuga, bashake ubushobozi. Dr Alex ari hano twigeze kuvugana ngo aboshaka ukuntu habaho site izo zijamwa ibi biganiro byose, amapublication yacu yose, recherche zacu zose, ku bijanye n'abanyamurenge, ku bijanye n'abatutsi dans l'ensemble, tukazibika muri iyo site. Umuntu yaza ikaba nka base de données, urumva buri umwe agira iby'undi akagira iby'undi akagira ibyiwe, twagira site nziza ikomeye isomwa n'abantu benshi, ibyo abantu bose bakora, ibyo bandika, amarticle bapubliye n'ibindi tukabishiramo. Twabivuganye na Alex, twabivuganye na Dr Mugabe, ariko ntibyakunze, nta appui n'imwe iraboneka. Sinzi nimba Mugabe ari Mvuka ari hano, nimba hari izindi contact yakoze ya nyuma tumaze kuvugana, ariko narazi ko nje ntacavuyemo. Nunge twubatse site nziza ikaba alimente, ikaba censuré, ikajamwa